Yabona-ke uDaniel bamphonsa emphandweni amabhubesi. uNkulunkulu wayesemphakamisa kakhulu. uMeshaki, uShadrach, u-Abednego bafakwa esithandweni somlilo. uNkulunkulu wayesebaphakamisa kakhulu ngoba labantu bafunyanwa bemsulwa. uNkulunkulu ingakho ebaphakamise kakhulu. Ngifisa la ukutshela ukuthi abantu abaningi ey'ndaweni la kusetshenzwa khona sebevumile eminye imibuso bobumnyama, and basebenza nje phakathi bona basenalo ifa lengunaphakade. Uma befa sekuphelile ngabo bazolahlwa and futhi bazoshiswa just because they were betraying uJesu while besaphila, betraying themselves while besaphila by living a lie in a foreign world, claiming to be part of the lolizwe kanti abasilona. I'm gonna say these things ukuthi la kusetshenzwa khona unembuso eminingi, unembuso yasemanzini. That means there are marine spirits operating kulabantu laba, which is why they are hungry for power. Kunembuso yobukhathi whereby umoya walelizwe obumnyama obweduka operator kulabantu laba abayibona bebodwa bengcono bengabafunela abanye into enhle. Miningi imibuso, abanye bayithole ngaphansi komhlaba, abanye bayithole emaweni, abanye bayithole emahlathini, abanye bayithole in secret realms where these dark forces abatholana nawo ngazi leso sikhathi betholana. All these people get mixed in one place. You think wena mothi umntwana kaNkulunkulu, they will just accept you so easily because bafuna ukuyiphakamisa, bafuna ukubonakala, bafuna ukuphatha. Akekho umuntu la who will come crawling to your knees, which is why as a child of God, just know who you are in God. Yabona-ke mzalwane, ke ngidlale mina ngawo, kumele uyifundise ukuzila ukudla. Zifundise ukuzila ukudla, zifundise mntwana kaNkulunkulu ukuzila ukudla. Yabo labantu engikhuluma ngabo abantu abasensayo, and njengoba besensa ingoba vele izinto zabo zisebenza ngegazi, and lezi zinto lezi bayivuselela to try and ukuyikhuphula ngamandla. So uma uzila ukudla, they cannot oppress you. Uzocindezeleka phela uma ngabe ungazila ukudla. Futhi njalo nje wena usuku lakho uhlezi uhluthukile, uhlezi uxabana nabantu, mase uthi uyakholwa. Kodwa mase uzila ukudla, you are changing the game in your favor. Ukuthi let them feel powerless. Abeze bezodabukisa ebusweni bakho bethi angikho right, ngikhathele, ngiphethwe ikhanda. Akubona ile moya le oyicindezele ngoba wena ulambisa inyama yakho. Ufane nomuntu ohlomile, khara labo siyanda labo siyanda. Ufane nomuntu ohlomile, abathi bamzama bemfihle ehlomile, ebadefeat izinto zabo. Angithi kunabantu la abakhelwe iy'poki ehamba nabo ezibagadayo, whether benzani izona eziloyali kubona. Kunabantu la abakhelwe amadoda amafishane abahamba nawo noma yikuphi la beyakhona ongawaboni. Kunabantu la abahamba benezinto zabo abayikhuphulile iy'gubhu, uMahlasimpe abahamba ney'nyoka kodwa ongayiboni. Iy'lwane lezi zabo abakwazi ukuthi bekhathaze ngazo abantu, bephuce abantu ngazo. Basically laba abathakathi in disguise, ababulali in disguise, because benza lobo bunzima obungaka to obtain impilo yalelizwe. A person who is ready to kill
is the enemy to God. Because la izwi laNkulunkulu lithi uma umuntu ekushaya esihlathini esisodwa mphendulele nesinye akuyiqala la kuthiwa iso ngeso. So right now these people bachitha igazi elimsulwa to get where they are. Okusho ukuthi wena njengomntwana kaNkulunkulu you must understand ukuthi uma uNkulunkulu ekuthumele kunoma yiphi inkampani ethamba ummela qina. The only way ukuthi uqine zila ukudla, khuleka, zila ukudla, khuleka, uyekele lokudla okugcwele ifridge. Ungabi nankinga ube ngandla yakho sikudla, ungabi nankinga uma upartner wakhe kudla, ngoba uNkulunkulu phela uzobona umhobholo nenhliziyo embi uma ngabe ugcwele ukudla wena ngoba uzile sofuna abantu bonke bezile ukuze nidle mase uqedile ukuzila. Cha, bayekele bekudle beqede while wena uzilela uNkulunkulu, ngoba manje ngale nkathi uNkulunkulu ekukhuphula ufuna ukukhuphula kodwa inhliziyo yakho eyisebenza ngeke ube le phezulu ukhushela uNkulunkulu inhliziyo yakho uNkulunkulu engalwanga nayo engayisebenzanga. Which is why now you must understand ukuthi labantu laba inhliziyo zabo zikhulu njengamatshe. Uma wena uthunga uNkulunkulu inhliziyo yakho engayisebenzanga ngeke bewubone umehluko. Kunabange nje abantu well ke mhlezi ngiba number 1 ozotargetwa la kukhona khona abantu, but ke ngiyambonga uNkulunkulu for putting me in the front line, ngoba manje ngiyakwazi ukuthi ngimbone ukuthi ubani. Abonga le nkathi ungabhalansanga ngebandla, ungabhalansanga ngabafundisi, ungabhalansanga ngabantu bakini, ungabhalansanga nangomuntu othandana naye ubwedwa, kodwa uthemba uNkulunkulu. Lolo kholo lolo ilona elikwazi ukwenza ukuthi usurvive, which is why uJesu ethe uma kukhona ongithandayo akazidele athi abathi siphambane sakhe angilandele. By the time endaweni la kusetshenzwa khona ungayidelanga ekulandeleni inkosi uJesu, hayi bakuzuza, bakuzuzela ukuthi wena usawweak. Ubungene uyazizwa izintokazi zithi hayi ke mina ngifuna ke owesilisa okhuthele onomlenze omkhulu. I'm sorry, I have to say this. Uzizwe zithi hayi mina ngifuna angithengele ukuthi nokuthi noma insizwa zithi hayi mina ngifuna owesifazane omile onemumva elihle. Ziyabona insizwa ziyazama ukuthi zikuhlole ukuthi ungakephi. Ngale nkathi bekhuluma ngokukhohlakala nawe masiyathula, awu wena sebekuzuzile, ngoba ngale nkathi ufika isona sikhathi ekumele uphume ngasobala ukuthi hayi mina ngiyinsizwa enoJesu, hayi mina ngiyintombi enoJesu, hayi mina ngumama okholwayo, hayi mina ngubaba okholwayo. Because ngale nkathi bekhuluma ngokukhohlakala, kodwa nawe lokho kukhohlakala lokho ungakukhuzi ngenhliziyo yakho ngokungakhulumi noma ngokukhombisa ukuthi awuyona ingxenye yakho, bazobona sengathi hayi lo ungakuthini, ungowethu. That means uyileli kholwa leli esikuthandayo esifudumele. Akumele kube njalo. Well ke sometimes phela mawufika endaweni awuphili wedwa, kumele abantu uzame ukuthi ukhulume nabe ngendlela abakhuluma ngayo. But there is another way ukuthi abantu bakhombise ukuthi abakuhloniphe ngayiphi indlela, abakwazi ngayiphi indlela, kunokuthi uvele nje ubanikeze amandla akho without questioning, ngoba one day nawo bazokubetray. That is why la you must stand still and trust only in God. And ngale nkathi uyinikela kulo muntu okuqashile uze uqhathe abafowenu nodadewenu ngokumbuthela indaba, do understand ukuthi nawe unecala uNkulunkulu. Ingakho la kubalekile ukuthi kumele uhlale enkosini, uthembe yona, ungenzi ngokwakho ukuqonda,
ngoba liyasho izwi, ningenzi lutho ngodumo lwezwe nangombango, shayani sengathi abanye bakhulu kunani, shayani sengathi abanye bakhulu kunani, njengoba lisho njalo izwi. Ingoba vele abantu abayizwe iningi labo libona lingcono noNkulunkulu, futhi alimbone uNkulunkulu, ngoba abantu abahle bajwayele ukunconywa, abantu abanemali bajwayele ukuhlonishwa nokuthotshelwa. Labo bantu laba abafundile bayibona ama-qualifications abo ebenza bebe la bekhona, hhayi kuwuNkulunkulu. Khona nje mina engimeneja kwesinye isitolo, store manager, sathi uNkulunkulu wakho awukuphi ngani into oyifunayo? Angithi ulambile manje, obheka ukephi la? Akakupheki into oyifunayo. Wathathi icathulo wayilahla phansi, wayifanela ngezi uniform. Ngambuka nje engathi okay, because ngiyambona ukuthi uyayizwa, uyawezwa amandla kaNkulunkulu phakathi kumina, uyawuzwa umlilo kaNkulunkulu phakathi kumina. Yingakho e-actor kanje ngathula, ngasho engathi angiboni, ngasehlisa, ngoba izwi lithi thobelani abaphathi benu noma izikhulu zenu, ngoba zibekwe uNkulunkulu to bring order. Ngasho ngathi uNkulunkulu ngizomthobela ngenxa lelo lizwi. But-ke ngabona mina ukuthi umlilo kaNkulunkulu uyakwazi ukumshisa uSathane ocashile phakathi komuntu, umuntu engakhulumanga lutho. Ingakho wena okaNkulunkulu, o-embodiment kaNkulunkulu, kumele ukuthi uthembe uNkulunkulu kuwe, ngoba abanye bambona uNkulunkulu kuwe. Uma uhluleka ukumthemba uNkulunkulu kuwe, akulula ukuthi ukwazi ukubanqoba laba, ngoba manje nifana nabantu abasegroundini ababukwa yihlwele, ihlwele iy'ngilosi zokukhanya ney'ngilosi zobumnyama. Njengoba usegroundini la usuke usebenza khona, ingoba kuyadlalwa basically, njengoba kudlalwa, good angels are cheering for umuntu lo okhuluma iqiniso, for umuntu lo oma eqinisweni noma isikhathi sinzima. They are cheering for that person. Okhuluma indaba ezinhle, they are cheering for that person. However, lezi ezimbi, they are cheering for laba abahlambalazayo, laba bathanda amandla, laba bathanda ukubukwa, laba bathanda ukubalisa uma ngabe be-attention ingasekho kubona. But kumele u-understand ukuthi by the time wena unqoba zonke lezo zinto, umntwana kaNkulunkulu-ke, uma ukwazi ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu ngaphandle nalapho sekusetshenzwa khona. Izinto-ke lezi ekumele uzazi ukuthi uNkulunkulu uyasibuka sonke, ekusithakeleni nasekukhanyeni. Akukho okufihliwe ongasoze kwavela, konke kuyakuveza obala, owakukhulunywa kunyenyezelwa, kuyokumenyezwa ngembhobho.